Oh, tinggal di pemerintah na. Kadang tiga ge kena bangai. Tahu aku buka bangai. Bangsa dro kadu aino hana moho tenong baru. Bangsa gop daya bantu yang baba corona keno. Iban pikiran le. Awak rohingya nya nana paya daya bantu le tanyo hari. Kali tiga perota. Hanya di ruang lo mangak dia Aceh yang minta peng. Oh dia tajuk peng dia ruang lo gede. Hanya kena 5 bulan atau 2 bulan katro lang kena. Mutu awak tanya apa sosial dah. Kawak dro tantu tiang lebih tiang ke bangsa lain daripada bangsa ro tu. Nang gro perang nai bantu lewatnya. Nai bantu le bangsa awaknya. Bangsa ro de bantu dum. Ino bangsa ro tang yang mana-mana bangsa gop dah bantu. Anai pegang manusiawi ketan ni kedeh lagi yang model kan. Si awak yang minta peng rohingya sean. Yang kenya yang undang corona, yang kenya yang ba corona kena. Kacau ini tu lah macam awak dro tejak lu tu mau ya. Ka begana begini. Ya awak nyancok sibo puo kena. Tabak baknya hana penyakit. Yang kawaknya awak ba piru hudung kena hai. Mutu pegah sosial pemerintah ke bangsa ro tan sosial tu. Nang gro perang hana yak bantu lewatnya bangsa ro de bantu. Hanya masa pemilihan hana yak pilih lewatnya bangsa ro de pilih. Lebih sayang ke bangsa gop daripada bangsa ro. Kiban ka. Tak pernah pegah binatang wajah urang. Hana sosial tak ketan ni kedih ngawaknya. Ngan awak ro tak sosial ke bangsa ro tak sosial orang. Yang kabeh murah-murah tu. Yang anak mohon tenang baru. Pelemah adum hai, pelemah bak donya. Pelemah bak donya nya ite bawah Aceh membantu, sabi-sabi membantu. Udah pupiraro tu sabi. Aduh bantu rohingya sabi kena Aceh. Awak bangsa ro tina murah roh tan so bantu. Hireun ku ike. Awak tanya Aceh kasok sosial, kasok membantu tu. Nya bangsa ro ina murah roh dejak memai utan. Nya bangsa gop lala di deh tarik kena. Hireun ku tak ike ka. Nya bangsa ro kamu roh kana moho tenong baru anak yatim tu ya. Hana so peduli tu. Bangsa gop antro kuno le minit tu kuno kata tarik udarat, kata pumpuan, tak mewah hino. Tak belo mangat-mangat. Tajuk nyo tajuk je. Bangsa ro murah-murah hino kana fikir ke bangsa ro dile. Gaduh ke bangsa gop. Tak pegah tu hai mate tapu bubut. Pada mate de mah tutan masyarakat water sebedum. Nyo terjadi orang di Aceh. Wate karu perang hana terus rohingya kena. Wate pemilihan hana terus rohingya kena. Hana yak bantu tanya rohingya bunyan. Ayu pap mai kedeh kon. Aduh dia bantu tanya. Dro tino mudah ro. Payah tak kerja hana moho pi. Yang keban kai no rakyat Aceh. Yang keban kai no pemerintah. Fikir ke urang dro tu matang. Biar tak fikir ke bangsa gop hana yak bantu tanya haji. Bon ulai 5 bulan baru tanya kali kau likut. Katro hilam tak mangat dia Aceh. Yak minta peng Aceh. Liana peng-peng lah macam payah kapai wa kedeh. Nya nak le boleh wa kena. Jak lo kena daerah Aceh si berhut. Nyak bantu kena Aceh sosial lah. Nyak dakin pemerintah sosialisasi. Sosial kepada bangsa lain kang setia ke bangsa ro. Ke sosial ke bangsa ro. Gelepap dum. Hai dah fikir lagi cara ane namunan cara mo enorio bangsa ro muro ro bangsa gop dah terima. Kan tayu apa mai kedih kon. Ya baba piru corona kono. Yang kawaknya yang baba piru kono. Kai tanya si bawah. Yo peng-peng, yo pempun. Dari laut, dari udarat. Nyap hai. Rakyat Aceh. Rakyat Aceh. Sosial. Kemanusiaan. Awaknya ni pakai ke deh? Yang tajak lau Aceh. Ideh bantu dia. Sayang ke tanya. Yang kenyan biar lagi nyan yang kaya tak tipau lah. Oh dia lah kaya pamai ke dia haram jadah tu. Ya baba coronanya kenyan awaknya yang bab penyakit kena.
Kaya pegahnya pegaji menyawak roti jam onan hanjak jak. Menyawak gop tarik dia oi kuno. Ai dah pegah haba lagi yang dia tapi ruh dah pegot lep. Bengeh ka ke bengeh gri. Nyamonyo tanyo jak menghadap dengan pemerintah kahana wate kahana nyo kahana je. Menyawaknya dari laut cok empun-pun jo Segala macam tajuk. Baje tak ada bahkan iya kalam tajuk kawanyan. Bahkan handa putih bang Tharo tu. Tak pemangat bang Tharo tu tiga. Baik bang Thagop nama pu. Maka dia menanah hai dah pegah haba pemerintah tengok menunggu dalam. Thok carong dum padahal orang dah cik mentiro dan carong.